Dagiti singin, dito'y drama tayo, di masakbayan. Nanang, kitkitaan yu manam day taladawan. Mano ka di ti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampun ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko ma, taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan mo't ti makaibaga. Nagapo ka di ije kopraan, Gerald, anak. Una nang, nabambanogak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka, tapno saan ka nga agbumbunag iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May ti agtrabaho, tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal, no nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan, ta ingka aginana. Nanganakon, pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol, tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman laing baga kada kayo. No sa di no tinapananda. Tidamag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya adilobyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Ay, mano ka di ti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata nakagumatang idi iti gatas yo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartarigagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagapgapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Panagkunak kat saan anapudnukan ka, anak ko. Tinapudno ang lalaki. Kat kanayon amailiw iti ayayatan na. Daytang harot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko ang kailiw. Ngam, isukat dinak samat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat ang lalaki. Di ta kupraan ti kaaruban ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak adito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam, di na kayat, mami. Amangan numabain. Ta saan kayo met nga agasawa? Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka di nga umahidje balay? Nagkita tamutin dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka't sama ta napudno kanyak? Anya ka dito rumbang aramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka mapanidje balay? Kababain mo ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga noibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Samay sa, awan kwartami. Nagtrabaho ak, ada kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack marik na ti panagayat na. Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kankwana. Saan anapudnukan ka? No saan anapudno? Apay nga inaramnak. Kasta kano, dagiti daddo maalalaki. Padasan da ka lang nga arman. Tapno panagnakanda nga amuda ti agaram. Pinadpadas naklaang nga ta nga inaram? Kwagayam, kapanunutak lang day ta, ah.
Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan-ayat na. I-break kun. Agtuloy ka diti kolehiyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuluyak. Ngam no saan? Sumardel ngak pay. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod ka dagiti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal, tapno agkadwata. Adda ka nupay dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manan no adda dormitoryo. Tapno santan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamat timbaga Jay nangawis kanyak. Ama ki-exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyo kakkan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasan tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamat agadal ije Manila. Wensa, kayat ko mati makapan ije Manila. Uray siyak kayat ko mati makadanon ijay. Sumabahliak man iti saritaan. Kasano nga ti mga lipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? Kwa? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataar ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sa bagay, no siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Ang itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak, nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo, itikon ko nayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka di, nanang. Ay na, ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Oray siyak mat anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan, ngam awan mat mabalin ko. No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon ko nayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod, ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka diti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pay nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamtsak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man la di magas ije balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tama nga no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adi magasak. Kasta ka di? Ingka nga rodan. Tama nga no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita Saan ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Saan tangag kita? Kanayon nak ngamin ama kumikom iti trabaho. Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mat mami? Adala jak kayat ka napasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nang. Nagkita kami ka ni Gerald, mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Ngam imbaon na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay-ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisen na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, mami. Amangan no ti panagrik na na. Kat managim bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan no kasta ti panagrik na na. Kayam, atay bagakan ka.
Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di dayjay. Nakita ngamin nga adda kadwan ni Gerald a babae. Kasla, naasidag day titong galmaysa. Nakakitaam ka di ka dakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amang ano katrabahuan naman. Day tatidya ka mo. Angam, apay ngay akas jay ti Jarda. Iso asaanan nga umay ija balay. Kuna ni mami nga ikakano iti space. Ayaw naktimbaga ni mamim. Rombeng asaan asikati kanayon nga umasidag kan kuana. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayem. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapo lang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panangkablaw mo gayam. Mapantan to intun umay alawas. Naggasat kan, tana ipasam ti scholarship test. Addan scholar akadwak, addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat ati nakitais, barang naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka tatalaga analain ka. Sana bale, adda ka laki di amang isuro kanyak, mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into narem. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Gayam, bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak, malas ko. Jack nakapasa. Naigasatak la siguro gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal. Wana, Jack kayat ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jack ba't kayat nga ipasakar ti papel ko ken ka ha? Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko. Kasanungay, kat agdo matamat iti kurso. Di, saan ta nga agkaadalan? Ah? Aywan gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpadata iti vacant time. Di, agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi di Manila. Ag-enroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ni Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. Adamot ni Divya kadwa makunom. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. Ti Masakbayan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. Nga madamot ni Devi ako na makadwam. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga itulod. Adda ngamin importante apapanak. Anya ti klase makaayat-ayat. Adalang arudan papanak. Di nakpay itulod. Ditakan. Pimanawan. Nasakit tinakam na. Pasensya ka na, Berna. Ngam saan ka mat ngamin nga ay-ayatan. Napintas ka. Ngam saan ka atayp. Apay gayam. Apay akas ta tilangam. Anya ka diti parikot. Kasuron ko launay dayja Gerald. Ikarigat ang alipatan. Dayta ti kasayaatan a desisyon mo gayam. Idi pala ko mga inaramid mo dayta Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mat iti dayjay a kaayan-ayat mo. Ay, kasano a nagbalin dayjay a kaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gapot ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta a kaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod bro? Agpada ta a probinsyano amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Antayin ko ama pa.
agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat, iso tayan ti dormitoryo. At damat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale, no agbayag tayo jay. Amutan to ti pasikot-sikot ijay Manila. Amo talakit iti pagadalan kan dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar. Kat kalpasan ti klase, dormitoryo adagos. Anya pa'y ngay, no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila, intan tumat agpasyar, bro. Damag ko anapan ka no ti kaayan-ayat mo ije Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di, no di itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna, nasingput pay. Diyak mo nanang. Agpaisutay ko nada. Asaan ama isuro ti puso nga agayat. Ngamdakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan, wag sakit tinakam na kan ka. Madi timang pasakit itinakam, tipada at tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalatta. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang-angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti dayta pay laeng, naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam, libatam laengan. Saksaktam laeng tiriknam iti kastangar aramidang. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Libatam mon kunakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidat kan kuana. Bye-bye amon kunakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kan kuana. At datan dito'y pagadalan. Ijay mo tayan ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpaiso. Ay, sa pulan tati agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tag-enroll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuod dita dormitory ti lalaki. Barang saan pa yan apun no Iti kasta. Saan ta maawanan iti pagdagusan? Ay, katuna, bro. Ay, bro. Kitaam ka diti pada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pakko na amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ay, un nga agpaiso. At damat gayam kadwata a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod, bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita am tinakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro agkita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag ka data tanduatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayeman ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wen, bro. Pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni Devi ti kasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mala, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alangarod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami.
Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay dito yung Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti Kaaruba. Naangot pa iti kanal. Imbag ano saan nga sakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito iti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalan. Wan gayam. Makasapul tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatter si Jay Probinsyada. Win may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtangaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta dita pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sangag paiso. Amon ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton panagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan dita restaurant. Iti asidag ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ijay ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ijay ta amangan. No badama ti eksamen tayo. Sigurado laki di asaan ta amasangot ti agluto. Ijay tanto namangan. Angam no nangina. Ay, ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Makapaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay-may sa akon diti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akong kankwana. Diyos ko, sapay ko mataag kita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasak ang nagapo iti tiyandaan. Nakitak nga adda kaduam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melba dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akatak ko nainay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din. Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di pa nagkitam ka ni Melba ngam ni Verna? Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pay. Saan kami siguro nga kagasat kini Verna nanang. May mayat no kasaum analaing ni Verna. Ag formal break kayo, sakbay nga isukat mo iti sa bali. Oh, nakasagana ka din? Mapantan ije pagadalan. Wala. Intamat again roll. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno ammo ta ti sir-sir kantayin ton sirek. Imbagkan ka ta scholar ka. No apay mat ajak nakapasa iti examen. Inta nga Rodan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige, naibaga ti kasinsin ko, nga adda ka no nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta. Mabalinta ka no ti mangan ijay. Wen inta nga Rodan itay pa'y anak karubwat ta, ngam di ta pa'y lamapan. Nasawar tan ti pagadalan. Nakita tamat tan dagiti na duma-duma a classroom. Amutan ti papananta inton madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwatang agdadamo. Nang nagkuti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan dita asidag. Aguray ka. Nabati matiwalit ko ije dom. Siya akong titaya. Tasikan tumat inton sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodin. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae a sumungad. Ay, uwin bro. Ay sus, nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita dito
Apay anas daaw da nakakita kan ka, bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadem tinakaping. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpayso. Asit gak, tadamagak no apay. Sige, bro. Ala, ingkang harudan ta urayan ka dito eh. Kita am ni. Kusilapan na ka. Una apay so. Mas daawak man iti dayta na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kita am, timakda, kat umasidagan dito ay. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kwa na, no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam, agtanang kalaang Teka, asidagan. Miss, ada ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. Adoy! Anay ko, Nagturit ka pailaan nga agin dadamag, Mr. Gerald Douglas? ha? San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod! Ha? Intan Devi, panawan ta dayto nga ulbod. May kan! Ay, hindi na nakiguyod ang gayam. Ay, agtanang ka. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, Intan Devi, panawan tan dayta nga ulbod. Umay kan! Ay, hindi nakiguyod ang gayam. Ay, aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atinong panak. Di nakman kasarsarita si ka Gerald. Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umay kan Devi. Ay, unay kan, friend. Agay atinumpang. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay, bro. Anya ka diti imbagam. Taapay at tinungpa na ka tinapintas sa babae. Ay, mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka diti amom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kastat imbaga ni nanang anagan kano ti kasingin ko. Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na? Inampun kano ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Daytang rod ti parikot ni nanang. Saan na nga mo? Nunap-napan ang tinangampon. Dayta nga tati makagapo. No apay at tinungpa na ka ti babae. Ipagharup na asi ka ni Gerald. Kasta nga ta. Uy, ayan nga tanday di babae. Kaya't ko kumama kasarita. Dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka, gayam. Ay, tinumpang day dya lalaki. Gunggunana, awagan nakit din iti miss akasla dinak am mo. Ti pakas daawak. Kasano nga adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan, pudno ti ko ng friend. Nadlaw ko man. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado naglugan iti eroplano. Iso ang nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Day ta tinakasuro na klaunay. Dinak pa'y intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinaduan. Agadalmat nga ta dito'y isong adda dito'y. Ha? Ang awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda ijay pagadalan. Day ta tijak am mo. Mas naawak no apay nga adda ijay. Hello, anak.
Imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Punayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta marod anak, apay analagip mo ti kasingin mo. At ngamin babae anang tong pakanyak. Inawagan nak iti Gerald, sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae. Ang mga amuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita, tabirukan ta ti babae ako nam. Narigat ti agpaspasarak, nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pakanan. Barang makitak mananday di a babae. Sige man nga rod anak ko. Kanayunam ti mapan iti day apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta iti nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak tadamagag no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbagan ni nanang mo, bro. Gusto ka, bro. Gerald kano tinagan ti kasingin ko. Agkita kami ko may tikabsat ko. Diyak laing pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di a babae anang tong pakanyak. Ay, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Kriminal? Anya ti aramidak, bro. Ay, sus, delikadon sa, bro. Amang ano ito naddatay di pagadalan. Kat adda umay a pulis, amang tiliw kan ka. Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, ah? Malagip ko lang amin tinabiit pa'y ana ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Amang ano kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y makita ka analiday anak. Adda ka di parikot. Diyan ngamin babayan ng iso katakin ni Verna, nanang. Anda nakita akakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da diya babae. Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kan di namat kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di diya babae, nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan matrilasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipod agdata diti Manila. Di nakakadi pa inawagan ni Gerald. Uray umawag, saan ko asungbatan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Ang friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ang imposible. Adayamat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da Kas kuma iti boses. Idi nga min tinalyaw ko, kat adaim masidagkan kwa na tao. Saan ko matngamam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko, nga italaang mat nga adda ni Gerald dito eh. Kasano nga adda gayam na, asaan mo ngamam mo? Naira nala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay nga min tinasdaaw, idi kala at tinungpam. Nasa Irak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang anak ko. Anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko maa. Tasan ati kabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko ma. Namnamaak day ta anak. Saan nga ta sigud a kaayan-ayat na? Iso a kapungtot na? Kaayan-ayat. Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga ibrik na. Kat nagpintas ti babae.
Sa bagay, narigat ti agipapan ita, anak. Di tay amuno anya ti makagapo. Kano apay at tinumpana ka. Bayan nyo, nanang. Damagak to ti babae. No agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Hindi mo kaya't nagriyawak dito si ka, Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan ang harap at no Jack makita? Limpyo pa ilang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kaya't ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka. Awanan modo. Impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man agpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat amakita, iso adinak surut-surutan, no di mo kayat nga gikisak. Sige, panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo nga min anaming-mingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga amas-mas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang Kasla saan mait? Ay, addan samat saan anasaya at amapaspasamak. Jakman amo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigo da kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. May mayat nulipat tumun ti sakit tinakam mo. Imbagtada ka dito unag ti classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabka. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kaya't ngasit gak. Agikis ka no. Kadwana ka di kay babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kaya't ngasit gak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kaya't ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat iti science building. Ay, tinasayat. Inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagdaya building. Di nakmat nga rod kaya't nga umasidagkan ko na. Siyak ton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamot gayam day talani. Italaan na granata dito tiyandaan Kayat ko man ngay dawatan ti anak ko iti pangmakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin amo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabali nga inakman. Awan basol mo iti napasama, kapsat. Agyaman tadi na kagura kabsat. Mababainak ngamin. Gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Verna. Binagbagaak nga igaid na laengan ti agadal. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asika ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbagana a Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbagana Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano taga-ano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na giti dua babae. Maamuan tanto day ta. No mailawlawag mo iti kadwa ti babae. No asinuak ka talaga. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida.
Ibagam adagos, tasyak ti umasidag kadakwada. Awan bro, sa anak unay nga agparang. Dito uyak lingad, tapno didak makita. Adon dagiti rumor. Ngam ni, apay nga awan dapay. Ngam, dito iti nakita ka nagturungan day tay bigat. Wun ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagi jay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumor. Makagara na kamangam mo. No ayan ti ibagbaga na, Gerald. Rumwartan, tanalipastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang nga rudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mo ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos lang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti mano atawan, sakbayng agturpos ta. Intang arudan iti pakanan. Makita mo ka di dagiti rumor iti ruangan? Dagiti dua. Aglingadak, si kalaang ti agpakita. Sige bro. Sa anak nga agpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro, saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala, surutek nga rod ida. Sige bro, katsapay ko ma, tama kasaritam. Ti Masakbayan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wun bro. Ala, surutek nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti basit a restaurant. Saan ako nasumuro ti Jay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasan bro, tapno makasaritam ida. Awin bro. Sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da. Kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tanda da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wag nga rod. Ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam? Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto ak ka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang tati makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti Tugaw. Para kadagiti amin a parokyano ti Tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagam? Kitaak man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayim ko. No apay at tinumpa na adagos. Awan mo ti ammo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinungpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka. Muno nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak. Pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayam.
Ay, agyaman ak tanasing pati lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupamat ngamin ni Gerald. Alam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat mat gayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idin to a Davy mat ti kadwa na. Agyaman na ka, bro. Mabalin ko kadi kasarita ti babae. Wen, bro. Kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko, ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ninanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mo ti baligi, bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko, ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan-ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam, pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga impagarup mo asyak. Dahil ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idin to a pinanawan da ka ija Visayas. Jack pa'y nakadandanon ijay Visayas. Anya ka diti apelyedo day ta Gerald ako nam. Douglas ti apelyedo na. Ngam, apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin-into na ram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basol yo ah. Apay ngamin anataer to'y anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayon dita? Nasaya at lat ka anak ko. Ada ka din maipadamag mo maipapan iti babae anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, adda ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Ah, kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyido nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Isugarod do kasta anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyido ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga pa Manila anak. Sabatan na kiti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat naman nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadwa yung aglugan. Basta, umayak anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tikadda ti kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbagana a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilan ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamo kasabali mat gayam. Imbag ata di na ka pinag-aramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami.
Impag talasing pat jay lalaki. Anya ti ko nam, in kasabaten ni nanang mo iti terminal. Wan bro, dahil tati ko na. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito kahit. Nadag ka po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga ron iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, inta nga ro din. Imbagkit di tada pagturugan ni nanang mo. Kayat ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon day jay alalaki, mami. At dangamin man ang nakitak akadwa na a babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ro din, ano kasta, anak ko. Wen, mami. Addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang ko estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wen, mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon ko ng nga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamat lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanan tinakita kakadwam ija kopraan. Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. Lima basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka din, nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay anak. Una nang, syakpay. Basta inaram kung ti babae, sungbatan na kadagos. Imbaglakid din, tadi nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot, no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen anak, amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam. Saan pa'y, nanang? Tay jay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan, jak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant ti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko dinamag ti dagos da, nanang? Kanayon kami mo't nga kita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numaamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak ita yan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Kat saan kay pa'y mo't anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay nga, adamat klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay ka no kat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro dayto iti napalaos nga iliw kon kankwana, Barok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kini Gerald. Ay, sapay ko ma, Barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito yung restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang? Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat mo nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan aka na yun, nanang? Ay, nagrigatan ay ano da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome asan akanayon, nanang. Ay, nagrigatan ayan o dasapsapulan. Kasla maigagagharang aglimlimman. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adi yung nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang, nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamat anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kauna iti gagarak no apay nga imayak ditoy. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawaan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Si kati kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay. Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron. Siyak sapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Day tati ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na. Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adangat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impaw it ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kaditi imbagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmaymay sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man nupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka nung, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa ije lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapanta ije Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadag ije baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta ije Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok ije nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid di ti klasik ita, nanang. Kaduan kayo. Sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka di tigatangan nyo. Nga itadyo itinangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan ije paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, mami. Hello anak ko. Ibagak nga takin ni Lani ti may papan kada Roger kan ti inana. Saan kumapay, mami? Di nakpainik kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa'y lang tinang ibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan ni. Kasta ka di, mami. Sige nga rodan anak ko.
Dayjela ang tikayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si Kamat Gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at tagalusong ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ni Gerald. Ha? Apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din tidamdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawag lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy. Dakala ni Gerald. Wandayang. Ala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas dya iti saludsud ni Vanji. Iti anya agapo. Apay may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa ang nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Diyak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang. Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan met no addala di ta kwarto yo. So nga ro dalaglagi pag. Masarakak to matla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga ro dagbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan nan to nga ta. Nga iso kat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasayaat. Tapno ang muti kasingin ko, tipod no nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibunga na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa katao? No maamuan na nga ampun lang. Kayat mo asawan, may mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Ibagak mo't kada kayo, doon niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no, numasaktan tirik na da Gerald, kanantilani, nubiglaan tayo ti mapan ije balayda. Ibaga ta, kasingin ko ni Gerald. Kasta nga trag paiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome, akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo ije ayanda. Kasano kuma makasaritak, anak? Jakmat nga rod mo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Berna. Tapno maala tayo ti contact number na. Sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Berna, at ako may pakpakaasikan ka, no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka ni Dayjay. No ka ba ilaklakit di, apay kit din asaan. At ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasag nga ibaga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod, pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani. Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasan na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Berna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpakpakaasi tigayim ko.
Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, ala. Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasiyo, mami. Rombang saan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod, makumikom tamat ngamin adwa. Dito'y kagayam agtrab-trabaho. Nabayagan. Ngam sabay samad ngamin ti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itad mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin lang tamat awan dakas na. Aguray nga rod ti erwar ko ti cellphone ko. Saan ko mat memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodan. Tapno mabalin tamat ti agten next. Maragsakan lakit din na Roger kan ti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangag paiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dahil ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Katno kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kaudyan adamag. Di pa messenger yung impasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak never na. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod nanang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panaken ka, anak ko. Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inka gumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak namin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong takan ni Antin. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay na anak ko, saan mo siguro nga inka gumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak namin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan, tapadasag man akong takan ni Antim. Aguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyan ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yan itikabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't ama-ama muna ka ni Gerald. Kuna na idi atulungan naklaang nga agawir, tagmay may sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasanong rod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta, katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa nga inala ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta. Kasla ngamin ada sa bali ang makagapo. Anya kumasabali ang makagapo. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amangan no inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Jakman ammo anak. Kasla daag parparik na kanyak. Anya kumaday ta. Dayta nga ro ti pampanunutag. Intad mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay ko maa, ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak da ita, bro. Kas lang imi nagduwa-duwa iti tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga ti pudno iti kapsat mo. Ha?
Kasta nga tati aramidin ti kasinsin ni nanang. Kung ang amin ni nanang mo, apim manaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga ta kakomplikado ti amin. Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impaampun nyo. Di na nga ta maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impampunda. Saan ngagpapada ti panunot ti tao bro? Adaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Oray ikagumaam nga ipakaawat. Hello, anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Auntie Lani? Ay, saan nga rod anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon na busy? Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan ang asam iti Facebook. Kasano, jak mo't amo ti kudko ditak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayon day jay. Iswa narigat asapulan. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaesem iti Facebook anak ko. Kunak nga minasuruan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho day ta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti kanito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka ni nanang mo, di kayat na makasaw? Narigat ka numat ama kontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo. Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adi pa'y nakasaw ni nanang ni Auntie Lani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas tati aramiden na. Magagaran nga min ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo mat ka ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka Nasingpat kam gayam. Kunaklakit din no kaslaka tigre. Takalaat nak idi atinumpa. Sorry Jack mat ngamin na nalapdan ti bagi. Kanayon nak ngamin idi apaayan ni Gerald. Sapay ko ma. Tama ikariak apangibaw ingam itiriknam. Intundum tanti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ak unay, tanakontak kamatlaangan. Ni Ella daytoy. Manang Ella? Kasano Ang ti? Lani, umay kami man dita, noong bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak unay iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald, si kati inana? Ay, saan ko mahmatakas ta? Saan adi makal ni Gerald? No saan agapo kanyak? Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaan ni Gerald? Kaya't ko lang ang makita ti anak ko. Sige, bye. Asino ti kinasarita yo iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos. Ay, da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi? Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Damagak lang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laeng. Takaslada ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimad ko. Dahil tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslada saan nyo akaya tamamuak. Awan ilimlimad ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo mat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Ta idi kinasaritak ni Antim Alani. Inidip na ti cellphone na. Ha? Inibdip na? Apay ngay? Di na kayat amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita tati kasingin ko. Anya ti isingasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam ka ni ante. Nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ha? Ilibak ko asyak tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masayar tirik nana. Mayat nga taday ta nga aramiden, anak ko.
Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidog at text dito cellphone ko. Basaag man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot. Tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat samo ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga kasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno. Gapo iti dakkel alahar. Oh, nanang. May kulkulang kayo man namang basbasa iti text yo. Ako ang amin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa. Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin yo, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Nadagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kaditim bagak. Nulakat saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugotak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan ti rignana. Ken, amangan numaikat ti panangipatag na kanyak. Umanugotak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy? Kat di ka pa ininmay? Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya? Ada kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko. Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wen, nana. Mabalin tayong tiag biyaheng agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yan. Makitak matlaan ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, nana. Sika ti instrumento nga impaay ti apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kano na pudno akararag, di nakapaayan ti apo. Agpayso day tabalasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay siguro ti ibagbagak akasinsin ko. At dadan, kunayon tulatan ano sumangpit da, nanang. Wan anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan itiyo umay da. Rumba nga maragsakan kayo Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kaslamadaندanagan kayo nga umayda. Okay ko Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na. Day ta masungat ti balay da nana Lani kan Gerald, nana. Adada nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, saan? Narwama ko na magmag na iti saan na kalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, nana. Amumatket diti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Ada tayon dito'y, nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, nana? Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Addan ti kasinsin nyo, kanti anak na! Kaing ingas ko! Adada, kunam. Wan, nanang! Umay kayo ditoy! Wan, umaya ko an. Da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iji pagadalan, ading ko. Liber na tirang tay, tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day salas. Agsarita tamamat, Verna.
Nagpintas ka matan? Agyaman nak, ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa bali nga ay ayatak. Manipod dinak inkaskaso. Pakawanin nak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko kan ka. Sana bali, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa bali nga ay ayatak. Nagasat, no asino man day tangay ayatem. Kat manipod ita. Agbalbaliwak matan. No kumadi ka binaybayan. Data kuma, aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar, iji balay. Uwan manang, agbalin tayo akas lamay maysan a pamilya. Gaputag ka kaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Una, kabagis. Umay kami matagpasyar kininanang iti Luzon. Uwan anak, inta matagpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti ka pamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis, Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Kaya't pagyamanan tayo ni Verna. Iso tinagbalin arang tayo.